Nikosha karame nari nguhamagaye ngo tuganire maze iminsi mpanga utekerezaho none natekereje ngo ugende ushitse kuko abandi bana benshi mu ngana bose barutebukana abantuze bose barashikije sinzi ibitekerezo byawe uko bimeze natekereje ngo ugende ushitse nico nari nguhamagariye se ura nico wampamagare warebye buri urarora ubona amanyaga y'amayinite ugomba kuyapfusha usanga uri kunyakura ngo nze ko uzikonageze ngo uri kunyakura ukumbwira ngo kwa runaka benze tuje kwinywera nangwa tuje mu michezo none ngo nikora ubukwe amayinite nje mbonye yapfuza se ko muja muza kanje ndambe kuza mumbwira ngo ubukwe nguko se ko muja mumbwira mukambwira abandi n'abandi Imana ndemye nje nyene ntabwo ndemye nkabarutebuka shebura mamunda akaje tasoni subwo bukwe nje murambwira ngo mbukore nshingiye ko singaha si uri kumbona hari ico nasize imbere sinaje wese ubwo si yashakoshi nasize none nkora ubukwe umwana wandi muzane muhiki amwe kuja munyosha noneho ndatangaye ikisi nije uhasubiza gucyosha wamenye ko ndisari yareka nkubwire ukore none nimburi data ukaburi kuntekereza nawe uri data nintagutekerereza nizogutekerereza none kuri kumbwira ngo nje gushaka ngo abandi barashatse ngaho mpinka amafaranga kubera biravuze muri mu kuja guterura urimo kumva agatuza wakareze kumva ufite imbaraga ko ndavuga nawe ukavuga nawe uzobitero singibira aho biri nawe uzotero uzaterure namazaho ariko kuvyara nabi none ndahumuye no kuri Imana aya mutekuja muzanje kuntera gahinda cyane ko ndakubwira ngo ushake ukamuzamura ntabwo nje nzoshaka kubera ko abandi bashatse ahubwo nje nzoshaka kubera ko nabyumvishemo kandi mfite n'ubushobozi bwo gutunga umwana w'abandi muzane atangire kuza ariko nteshe umutwe bambwire ngo mpisabune ngo yamaze bajambije ubwo nibambwira ngo yamaze bajambije nta mafaranga mfite sinzobampomaniwe umwana w'abandi ancishe mijisha ntabwo nzokorwa n'isoni umutwe wawe ni gikongoro meze neza cyane cyangwe ubwenge bwavuye ihadabu ntiki ayikora ntabwo uko nako nanywa amata meze neza cyane tonto na amata nyine niyo uri mu kwiriga umwa gusa ntakindi none waruzi ngo niyo umuntu akubwiye ngo uje kuragira ntuzo none waruzi ngo ndanywa zino ndabo nico nyine woshobora nukumwa amata no kwiriga ujya imitsima hano mu nzu ariko umuntu yakubwira ngo ushake ukundi nkubwira ngo uje kuragira ntujayo amata nzayanywa kuzogeza yesagarutse ubwo bukwe nabwo nzobukora ntabwo imana none imana ntagukora ubukweho kandi ukambyara nanje zonkora ubukwe nanje nzobyara ko mu gihe canje ntabwo nushaka ngo ukora ko ndi bashatse no ndahumiwe n'ukuri tekuja mushanya cyane nzozambwira abandi bantu ngo nanje ubu naravyaye none utambyara ntabwo uri kundora ntabwo uri kubona ko meze neza cyane uri wenyine cyangwa uri mu kumwa ikimoge none ntebe uri kubona hari uri mu kumwa ikimoge intebe hari undi mutu uko uhari takimoge conje ngo nuwo nzobyara ntakakingo kirakinyagwa ngaho niyinga ntukisha kwikanisa ntukisha kwikora ari nk'abandi bana nguje mwikora ari nk'abandi bana tubwiye iyo korari mu mafilime ngo bageye mu mujamubwira ngo abantu bose bazoba bapende nje ntabwo nzi ya midonda bapende ntabwo nje no ishobora nje ngomba kuzaja n'inkwara gasigisi nkankwa musururu ibintu byo gusenga emwe Imana yafashe ntuza sinja numva ngo Paulo yari Sauli mbere ngo ntiyari ngo kirazana Bibiliya none siko kirazana Bibiliya uzi Bibiliya wowe kandi nje nikinjananga umuntu agira ngo avuge ukabura mututsi kandi nje no kwigendera ndagukubita mbonye ko ntubwire ngo umaze gukura ku buryo no kuzinanga hano bunyine no kuzinanga ndakubahuri data wambyaye ko ntabwo twogwana emwe no kwiruka kandi nuse ntabwo mfata noneho ndategetse urashaka kumbaraga se kuri kumbwira ngo nshaka ngaho nyire ku mugeni wambone none nje none mbere aho nyire ku mugeni none wambone kwereka umugeni abakobwa bose bari hano ntibari mu kwirirwa abakobwa bose se nimbo barebuka bakunda nje nta numwe nakunze none uwa wari he nura mukobwa se okwantuza kwa sezibera nura okwantuza okwa nani okwa sentama noneho mwisi wabuze umugeni wawe tuje kumukura mu ijuru njewe nzi icyo nubwo uri kumbwira nubwo ndi kukubwira biri ugashaka kuntuka njewe nzi neza ko umuntu Imana yamuremye ngo azabaho bitandukanye n'uko abandi babayeho sinzobaho nko kwa sentama nkuko babayeho sinzobaho nkuko kwa senzoga babayeho nje nzobaho nkanje
nimba warashatse mu gihe cyawe ibintu bimeze neza wishaka kunyoshorera kuko ningira ibibazo ntabwo nza kwakura ngo unyitabe sinza kwakura ukanira kandi rero mpa amahoro je nta mukobwa nawe uwo nkunda tasoni ariko noneho ndatangaye noneho ndahumye utangajwe n'iki urabura gutangazwa n'imvura iri kuje nyagira abantu ese kunzobwira abacu ngo mana yanje we ubabwira iki se uzoja kubabwira uri BBC nije wasubiza gutyo wizitangaza amakuru nije wasubiza gutyo ariko uzi ko ikintu cakwishe kubera ntakigukubita ngiye kuzuza ngukora mu matwi ngiye kuzuza ngukora mu matwi ukubite none se buri unkubise yemwe ubwo ko noneho no buzambya ntubwire ngo kubera nshaje no kuzingazinga ntabwo nkubita ngo nkore ubukwe no nahita mbivamo nkabizanga maze nkarora maze ngaragutazo mva mu maso yemwe ndagiye singiye intebe genda dore uko kimeze abantu ngo barazaye kubyara no ndatangaye n'ukuri yarantayeho n'intebe n'ukuri uku narabyaye cyangwa naherekeje abandi noneho ndatangaye n'ukuri umuntu abwira umwana ngo nashake yamasara azamuka agere mu kirere uko ndambwira ngo nashake uko se umuntu aragira gute ndacamushoboye umwana mpamvuga akanzamukana akamera nkaho ari we mukuru kuri njewe noneho ndahumiwe nyinaga nawe sinzi yo nyabura nyina sinzi yo yagiye nawe aha nandeza njewe se nyina azovuga iki naho Imana